nakwakira aha program yitu egi nibageta program ecyanga cyawe omu program egi nitubane tureba ebyafayo byebyanga ebiryokwe imwe ahi muri kutura tutwire ntuyetorora eyiba kweta Greater Bushenyi egi nibushenye mpango eri mu districts nyamwingi turi kugihendera obu turi kuza kubane tuza omu byanga ebindi twabasa kutunga umugisha kutayayiraho West Ankole Diocese kandi twabasa kuganiraho nana abakuru omu diocese egi owekitiinisa Bishop Yona Mwesigwa Katonene naija kuba natuhereza emboziye n'urugendo rwe obwire obuyamara ari gukora emirimo ye naija kuba natugambira ebyafayo bya diocese egi projects zitari zimwe na zimwe ezabasize gukora aho zahika kugira ngo nanondijo arabe naiza kuza omuntebe abone obutandikiro zahika nkahi nizo ziha kandi nitubasa kutandikira nkahi in case otegamisho tugende niwe mpora turi gukora mbuza diocese yona na n'ibintu ebiri gukorerwa nibanyeta Edmond Principal Farmer. Omu programu yitu eyecyanga cyawe twakwakira umurundo gundi tukiriyo nitugenda ndika ahankugiro eya Greater Bushenyi obwende batine mu district nka Bushenyi Rubirizi twine mu district eya Buhweju hamwe na nezindi turiyo nitugenda nitureba mpora emirimo okwera kutambura omu mwanya ogu nugwo gumwe esabiteji twatunga umugisha okubasa kutayiraho West Ankole Diocese ojukengu otwire nakurira itwareri eria West Ankole Diocese Bishop Yona Mwesigwa Katonene ariyo nahika ahankugiro iyo kubasa kuhendera emirimo ye nibagira ngo nohinga harungi ayinuka mbweno nawe yahendera emirimo ye konka atakagihendire yagira ngo abe cyanga cyawe tutakamuguruka abase kutoreka projects ezabasize gukora omu diocese age yatutwara mpora tutyo twatandikira ahari Katungu Mothers Union oyiremo Katungu Mothers Union projects eziri ahansi ya obutware obwa West Ankole Diocese harmu ebibira bitari bimwe na bimwe amashomero nyamwingi agaliyo mu district ya Bushenyi kandi agabasize kutandikwaho omusinje ogwekanisa twinemu amarwariro gatari gamwe na gamwe nagwagimukireho mpora okubasa kwereza obuhwezi abantu bo mu district age kandi gali ya musinje ogwekanisa amataka gatari gamwe na gamwe kandi biterane by'eminyeto nangwa abakizi batandikaho na nekibakweta youth ministry ekindi kimanyisa ngo minyeto bwa hati omuri Bushenyi nayo eine omugisha ogwo kwegitira hamwe ekabasa obumwe komanye shonga zayo Mothers Union Center eya Katungu eji nayo ni project nyamuhango ebasize korwa ahansi eyo butware obwa West Ankole Diocese owekitiinisa Bishop Yona Mwesigwa Katonene natuhereza background eya West Ankole Diocese obureberezo ubundi kwebembera bukatandika umwaka gwa 1997 na mushanju kandi provincial assembly kabwikiriza ngo bibeho 1997 na mukaga mbwenu kurga provincial assembly ne bwikiriza ngo bibeho 1997 na mukaga ati twasi imyaka 20 kandi umwaka kwija tuja kuba tujaguza emyaka 20 eyo bureberezo ubu kwiha n'ubutongozi bwa aho cyo emyaka 20 n'imyaka minje munonga
kandi mu myaka egi 20 Ruhanga akozere umurimo mu muhango mu bureberezo obu wabanze ba bishop ukubanza mu bureberezo obu naitwa Bishop Yoram Bamunoba okuruga mu Rwanda nshanju na mushanju okusya mu Rwanda 9 na mushanju kandi yakuratwa Bishop William Magambo warigire 9 na mushanju akahika 25 weno nakurata Bishop Magambo kuruga 26 mu kwezi kukubanza nagishaha mwati njyo mwaka gwa 11 njyo mureberezo w'ubureberezo oijukengo w'ekitini sogu Bishop Yona Mwesigwa Katonene yabasa kumara emyaka 11 arukwereza ohereza kandi arukwebembera ekanisa konka nagirangu ebiterane by'eminyeto ebibatwire nibatekaho omu diocese egi bibasize kwera eminyeto ya Bushenyi kugunjuka kumanya ensonga zitari zimwe na zimwe obumwe na nokutandikiraho ebintu ebyo kweyombeka babasa kuyamba amataka ga diocese hamwe nago agari ahansi y'ekanisa okubasa kutunga ebyapa byago ekikahwera kubasa kumanywa kurungi yaba nagamba aha projects ezindi inkamarwarro hariho irwarro eryakatongo Mission Hospital ereba kugira ngo rubasize kuyamba munonga omubuhereza kwereza obuhereza obwa burikika ekikumayisangu abantu abetolire Bushenyi district babasize okuganyirwamu myaka egi 11 umbwebembezi bwitu mukama atubasise kongera kwombe ko bureberezo obu kurgira musinje ogwatibweho aba batubandize nkabareberezi ba Western Kore amangitu umbureberezo obu tugatire akuburenjiri mission no kuchira munonga mission omuminyeto buri mwaka kuya ntuba mureberezo w'ubureberezo obu tugiraho ikiterane cy'iminyeto ekiri kureta eminyeto erengero umutwaro mbabari yarashoza bweranyangi mwako kwija ntuza kuba tuyine ekiterane ekikumi kandi buri mwaka tugiye ekiterane n'ubukiterane nkiba kine omutwe narasimu kuba ntwebembeza konko mu rubyona Ruhanga kozo mu muhango omumenyeto kunkuba ni ndambura Marisa nahinkuza hona shanga amakanisa gizwire minyeto okukira abantu abakuru ecyabire kitari kityo kandi nemyeto okuwongera kumanya Ruhanga no kumutenda kumugenderaho tugumizemu okukora umurumo tuminyeto yonka cyawanje Mamervaida Nshimiye president wa Mothers Union akoze mu muhango mu kigombe cya Mothers Union okutaho conferences na workshops z'abacyara ba members ba Mothers Union nangwa no kubaho umugisha okurambura imyanya itari yemwe ko bwiro bwa president akabatwara Northern Uganda akabatwara Kenya akabatwara Masindi no myanya itari yemwe kandi akoze mu muhango kandi ahanda itire amani no minyeto no mchigombe cha Boys Brigade na Girls Brigade nawo tukoze umurumo w'amani kandi hona tutira amani minjo mu mashomero atayituru kugamba tune amashomero ga secondary agari agweka 20 agari ya musinje ubwobureberezi bwa Western Correctional Church of Uganda kandi minja gatandikirwe kwihantu bumureberezi bw'ubureberezo kandi ata amashomero ge nakakwata ne cancer karaho amashomero gito twatandikire gakanga genderaho tugatandikirwe kanisa bitata amashomero gito bwona ngamanya ngo ekanisa niyo yagatandikire kandi ngagizo kureba ekigakora ngo
gaba amashomero go kuri izina ya Ruhanga okuhabwa ekitiinisa byentunguka tukozeme mu mingi okusha munongo mu mataka gitu twaba murebeza amataka gitu go kusho obwingi hagati nebyapa nkahenda kugambira amakanisa mingi ahigari gari ahitaka titled na sheriye nebyapa kandi tukatabona ekitongore ekya Lands and Estates ekikozwe mu muhango omugwo ogw'ebyamataka ogw'ebyentunguka ebizimbe byemukureba aha Mothers Union Centage nemwe mbitukozere kandi nobwo twadushangireho konka tugitire aharurengo tujurwi we have reconstructed it actually kandi neza kuba senta nkuru munonga obwe tucyari omuri Bushenyi kandi turiyo tugenda netuganiraho nana aba West Ankole Diocese bari kutoleka projects ezibari gukora babasize gukora ekibakweta development turi kuganiraho nanowe kitiinisa a bishop kandi ariyo naza kwika ahankugiro yemirimo ye ariyo naza kuhumura ariyo natoleka ebintu byabase gukora development zagenze nakora omu diocese eji aho turi ejeni bageta Katungu Mothers Union kimwe a projects nyamahango ezibasize gukorwa omu obwire bwe obwabire ari omuntebeji kandi nintekatekangu omuntu ari kwijanaho yabasa kongereraho ahari ebi Bushenyi district neza kuba yaza aharurengo orwa ihanga lyona nangwana no kubasa kumanyika internationally ntuyongerayo kumanya ebyafayo nana obuhango bwa Ankole Diocese katongire kureba abantu abatuyire omubuhereza bari gukora anda Bishop Yona Mwesigwa Katonene nabo bari kutuhereza obuzurizi bwabo.